Clear tu te chibai ule November ninga ani a tukin chu boruak po thiang tha in classic rim te po nam rum tamai nizan lama kan mut hil hlan khan putrama tan tu te du lo zong hlirin le pimi mi Hrilhlawkna lam hoin iwesa chuan thilakal mup renga mizo mi pui tam takin kan beisei putrama hi tuna adin mun nung bera hi chuan beisei bo chu ni thothang tamai a chanchin kan buat sai thleng hian atu zok nge ne tu ni don ti ala soi thei lo chewa covid-19 awanga mail ballot manga vote thlak hi atam lutuka hei hi putraman rem chan na lei thei na ni don ti hria a alo du lo sa em khani tuna po hian vote ti chingpen hi za in a chiang ni in mitam tak chuan an soya putrama an tran ni don ni putrama kan tran po ni chuang lovin chu thilom thei chu nia leilama chuan US mi pui te khuan putrama hi an lo ning hle te po ni mai thei kan men rei lu tu ka wanga kan pei lo nu ke ni lam zan lai chowa tang khan Biden a chuan putrama chakna ni ngei tura kan ngai Wisconsin le Michigan lama te chuan ma aron throi chole ta vut maya Michigan hian electoral vote som paru kan nei kan ti kha putraman ma alo throi char na nia rei tak media lama engma update om theilo nuwa jing kanan tho meu chuan Biden an alo le thal ti tamai lelama chuan Biden an ne chiang ta angai thei Fox le AP News lampoin an soi huai Arizona lamero putramatan boruak a tha chove ret boka chanchin buat sai thleng hi chuan Arizona a hian Biden an 3% chawin ma ala hroi ve thungani Nevada a po tle min trama aron kang le reta tuna hian 49.3 le 48.7% ni in pu Biden an ma ala hroi ri Arizona le Nevada a hian chak se chuan putramatan po chance la omangai ania ma se hetiang renga thila kal hi chuan chance a om lo mai thei zo kani Georgia, Pennsylvania, North Carolina, Ohio le Texas a traman ma hroi mek boka Alaska hi tramata ngai ani bok eng tak angang mo chu tundin muna hian putramatan beisei bo chu ani ri chia lovanga maro chu White House lo theina chan si atlem ta riau ni na lang tuna la chiang lova hian a hne veka ngem arin om lo ma to ni Georgia traman 2% in ma a hruaya vote hi za som ko le pali an chiar tok ti ni Pennsylvania po hian boruak chia a om mai thei nimin lama putraman ma hruai chaklu tu kha tuna chuan point level chowin ma hruai le tari Pennsylvania a hian traman ma hruai na chungin zirtop nia bak result an puan man hmel lova Wisconsin lama Trump campaign ten vote chiar that an lo rot ve boka Joe Biden a atling ti ala soi thei lova vote nei aya tam vote atla ni soyani mail vote signature om lo na tam hle bokani ome tichuan tun thlenga an result in mun hi claimin abikin swing state lam hi han bi chiang ta ila electoral vote zani le somsari mutura Joe Biden hian zani le somruk le pali amuta ni a ngaya ni a Donald Trump hian zani le som pali chau ala muni tichuan Georgia a hianin vote la zong za som kwale pariat an chiar zo an report zo ti ani a heta hianin Biden an za som li le pakwa Traman za som li le pakwa point pariat ani a Georgia po hi drama hianin a hlawang nge hlo ala chiang chuang lovani anin thlawna hi point riat chuwani Nevada hi za som sari le panga an report felta a 49.3 in Biden an achanga 48.7 traman achang ve thung North Carolina hi za som kwale pali an report zota a traman za som nga point pakhatin ma hruaya Biden hian za som li le pariat point pasari ni in anin thlawna hi point thum or point level le kani chu tichuan Pennsylvania hi za som ret le pariat anti zota a
Pennsylvania hian electoral college vote som ni aneya putrama hian za som nga le pakhat hovin ma hruaya anin thlawna hi za som li le pasari point pakua le za som nga le pakhat tani Arizona lam hi chu traman a hlau don ta a angkhop maya 84% an report zauta a Biden an za som nga le pakhat traman za som li le pasari point paruk an moni Florida le Iowa te hi traman alak ngei be sei khania Florida hian electoral vote som ni le pakua oma za som ko le paruk ti zo fel nia ngai ani a Biden an za som li le pasari point pariat putraman za som nga le pakhat point pahni ti chuan Iowa hian electoral vote ruk a oma an zo titi za som ko le pakua an report zo to ngai ani heta hianin Biden an za som li le panga traman za som nga le pathum point pahni heta hi chuan Iowa hi chu chiang hle tur pona ngai theiani ti chuan Michigan le New Hampshire lam hi atira putramana alak be sei kha nakin lama pu Biden an aron hruai ta viau maya Michigan a hianin anin thlawna hi za a point za a pahni vel ani a New Hampshire a hianin anin thlau le zuala Biden an za som nga le pahni point pariat le putraman za som li le panga point paruk ani Ohio le Texas te hi putrama lak ngei turangai ani a an beisei angin akal chove zel ri a Ohio hian electoral vote som pariat an neya tuna hinin vote la zong za som ko le paruk report zo to ni in za som li le panga point pahni Bidena za som nga le pathum point pali putrama ti ani Texas hian electoral college vote som thum le pariat an neya Biden an za som li le paruk point pathum vote muta a traman za som nga le pahni point pathum vote la zong zinga za som ret panga report fel to anga ngayani ti chuan at kan soi to angkhan Wisconsin lam hi za som li le pakua point paruk Biden an a hova trama hian za som li le pariat point pakua chau Biden an ma hruai le ta zo kani chu hetiang hi in thlan result tun le tuna kanan update thei ni mai sela an in thlan result hi hetia kan update chung hianin danglam ve hret theiani a tun din hmona hianin putrama ain pu Biden a hianin electoral college vote zani le somsari a hmuna chance hi a thata hle ani tina ni thlir tu tenin lo thlir zelanga kan thei ang tok ron update zel kan ton nia